او نازک است اما شکست ناپذیر. او آرام است اما پر از قوت. او زن است و ورزش راه اوست. قهرمانی برنامه نوبتی زن و ورزش، سفر و دلبرنیسا. جامعه که به تربیت سالم اهمیت جدی می‌دهد و نسل نو را تربیت می‌کند، آینده استوار می‌سازد. در قلمرو کشور عزیزمان مربیانی هستند که به تربیت نسل نورز کمری همت بسته تا این دم شاگردانی زیادی را تربیت نمودند. یکی از چنین چهره‌های فعال و مربی ورزیده دلبرنیسا سفرова میباشد که فعلا در تالار ورزشی UFCG میراث تاجیکستان کار و فعالیت میکند. طول 7 سال می شود در این ساحه کار و فعالیت می کنم. 1 سال می شود که در جمهوری خودمان در تاجیکستان در تالار ورزشی FCG میراث تاجیکستان کار رو پیش می برم. پیش از این در فدراسیون روسیه در شهر یکاترینبورگ فعالیت می کردم. شوق و هوس من به ورزش از خردسالی است. با بازی های والیبال و فوتبال خیلی مشغول می شدم. الکی در سمت ورزش مربی شده کار و فعالیت میکنم. ورزش برای من این یک راهی است که من هیچ دست کشیده نمیتوانم، چون که این از خردی در دل من است. از خردی در ورزش خیلی میل زیادی داشتم. هر موفقیت از یک قرار آغاز می شود. نیت قدم گذاشتن به راهی که آسان نبود، اما با گذشت سالها او از کسب انتخاب کردهش پشیمان نیست. به نظر او ورزش نه تنها سالمی بلکه زیبایی است که به روح و جسم انسان تراوتی نو می بخشد. فعالیت خود رو من سر کردم در فدراسیون روسیه. البته که در اونجا من دستاوردهای خود رو داشتم. از بس که من البته که تاجیکستان عزیز خودم رو دوست می‌دارم، برای همون من اومدم در تاجیکستان. الکی طول 2 سال می شود که کار و فعالیت خود رو پیش میبرم. سحر از ساعت 8 من به مشق پگاهی روزی البته که مشغول می شوم. پس من شاگردای خودم رو هست شاگردی که در علاهیدگی میخواهد که با من تمرین کند. کار من از ساعت 8 صبح تا بگاه. از گفته های قهرمانی برنامه برمی آید که مربی زمانی موفق می شود که به کار خود قادر است و نظم و نظام را در مد اول می گذارد. نوابسته از آن که مربی زن کم است، اما همراهی کارمندان خود البته که یکدیگر رو دستگیری میکنیم هستند. مربی مردهایی که میتوانند که ما رو دستگیری کنند. میشود حالتهایی که مشکلی پیش می آید، البته که ما با یاری همدیگر، با دستگیری همدیگر، با همکاران خود مشکلی را پس سر میکنیم و این باعث پیشرفتی ما در کسب خود میگردد. دلبرنیسا چنین می‌حسابد که عشق و هوس به ورزش از زمان خردسالی پیدا می شود. از همین خاطر شوق و رغبتی که در خردسالیش بود او را تا به این مرتبه رسانید. برای دلخواه شخص تا یک اندازه محیط گرد و اطراف هم تاثیر خود را می رساند.
аммо барои Дилбарнисо аз ҷиҳати манфӣ ҳеҷ гуна асаре набуд. ӯ дар хурдсолӣ заҳмат мекашид, машқ мекард ва варзишро як қисми ҷудонашавандаи зиндагӣ меҳисобид. ин буд ки роҳи ӯ дар соҳаи пешанамудааш кӯмак кард то зина ба зина ба сатҳи баланд расад. варзиш барои ман ин як роҳе аст ки ман ҳеҷ даст кашида наметавонам, чунки ин аз хурдӣ дар дили ман аст. аз хурдӣ дар варзиш хело майли зиёде доштам. ин шавқи варзиш буд ки маро аз айёми кӯдакӣ ба мактабхонӣ, аз мактабхонӣ ба донишҷӯӣ ва аз донишҷӯӣ ба ин ҷо оварда расон. хело шод ҳастам. аз синни хурдсолӣ аз овони мактабхонӣ нисбати варзиш хеле шавқу ҳаваси зиёд дошт. дилбарҷон ҳамавақт кӯшиш мекард дар чорабиниҳои мактабӣ, назди мактабӣ иштирок мекард ҳамавақт. ҳамин хел рафтангри зина ба зина мо роҳи дилбар нашидем, роҳи пешрафти касбу кораш. худаш хост, аз овони бачагӣ шавқу ҳавасаш буд. айёни донишҷӯӣ то ҳозир мо немония накардем. дар хона ҳамаро такрор мекард. чизе ки дар дарси варзиш меомӯхт муаллим, омада ҳамаро дар хона такрори ба такрор кардан мегирифт. хай буд он вақтҳо бозиҳои гувдакона, скалка бозӣ мекард, футбол бозӣ мекард, велосипед меронд. ҳамин хел шавқа ҳавасаш буд. дар айёни донишҷӯӣ иштирок мекарданд. дар ҳар як чорабиниҳои варзишӣ иштирок мекарданд. орзу дорем ки зина ба зина боло рафтангра нисбати касбу кораш, варзишаш ҳамавақт пешсаф бошад. баъзан бо ҳам будем, баъзан ман меомадам ватан, вай танҳо дар оҷо буд. хай модар ҳамавақт фикраш дар фарзанд ҳаст. боварӣ кас намеояд ки ин мураббӣ як замоне ки барои худро ба варзиши вазнин мутобиқ кардан соатҳо аз толор берун намеомад. дуруст ҳам ҳаст ки дар аввал ӯ ба ҳайси варзишгари намудӣ вазнабардорӣ буд. ин риштаи варзиш аксар вақт душвориҳои зиёде дорад, вале новобаста аз ин ҳам бонувон машғули он мешаванд. қаҳрамони барномаи мо як замоне дар ин намуди варзиш машқу тамрин намуда дар мусобиқаҳо иштирок кардааст. пеш аз ин дар федератсияи русия кору фаъолияти худро пеш мебурдам ва пасон дар он ҷо ман ба ҳар намуд машқҳои вазнбардорӣ, вазбин машғул будам. аз муваффақ нашуданам дар машқҳои вазнбардории вазнин роҳ афтода нестам. шогирдои хубе дорам, пешравиҳои худро мебинанд, аз ин хело илҳоми хубе мегиранд. аки ин ба ман хело қувваи хубе медиҳад ки роҳи худро пеш гираму аз варзиш ҳеҷ гоҳ даст накашам. берун аз варзиш Дилбарнисо зиндагии солиму шоиста дорад. ҳаёти ӯ дар зиндагӣ бо хотироти нек ва фаромӯшнашаванда устувор пойдор аст. ӯ
як зани ҳалиму меҳрубон, зиндадил ва аз ҳама муҳим ростқавлу қавиирода аст. буд ҳолате ки дар хотираи ман нақш бастааст. албатта ки ин дар Федератсияи Русия буд. Дар вақти мусобиқа ман ба вақти соат омада расида натавонистам. Аз мусобиқаи худ дер мондам. албатта ки ин барои ман бениҳоят аламовар буд. ин барои ман хело ғамангез аст ки ман дар мусобиқа иштирок карда натавонистам. ба ҳамин хотир ин барои ман як дарсе шуд ки дар вақти мусобиқа ман ҳатто 4 соат пеш рафта мерасидам ки дер накунам. варзиш ин худаш як чизе ҳаст ки ҳам хурсандӣ дорад, ҳам ҳолатҳои ғамангез ҳаст. ҳолатҳои хурсандиш ин аст ки мо вақте ки бо командаи худ ба мусобиқа меравем, бениҳоят рӯзи хуб аст, рӯзи хуб мегузаронем, бениҳоят хурсанд ҳастем. ва вақте ки дар мусобиқа мо агар ҷойҳои намоёнро ишғол менамоем, ин боиси хурсандӣ аст. ҳаст ҳолате ки бе дастовард меоем, ин ҳолаташ ғамангез аст. нақшаҳои ӯ дар оянда зиёд ҳастанд. мехоҳад дар самти фаъолияти худ ба натиҷаҳои баланд расад, касбияташро сайқал диҳад ва барои тарғибу ташвиқи варзиш миёни аҳолӣ кӯшиш ба харҷ диҳад. айни ҳол дар ҷомеа мушкили асосие ки ба чашм дида мешавад, ин фарбехшавӣ аз ҳад зиёд аст, ки боиси ба вуқӯъ пайдо шудани бемории диабети қанд мебошад. албатта ки ман ҳамчун мураббӣ ба давлатҳои хориҷа сафар менамоям, то ин ки аз он ҷо бо курсҳои такмили ихтисос иштирок намуда, аз он ҷо бо маводҳои бисёре дониши худро мукаммал дода ва омада дар ҷумҳурии худамон дар толори варзишии UFC Gym Meros Тоҷикистон бо муштариёне ки мушкилии фарбехшавӣ доранд, муштариёне ки мушкилии бемориҳои диабети қанд доранд, кӯмаки худро дариқ намедорам. дар оила фарзандом ҳастанд, ҳама аз пеи касбу кори худшон касбу кори варзиши фақат Дилбарҷон интихоб кард. мо монеъ нашидем. Дилбарҷон бо нисбати додарош бетараф наистода, меомӯзонад варзиша ба додарош. ҳар кас аз пеи кору касби худаш. Дилбарҷонам ҳамихел аз пеи варзиш, аз пеи кору бори худаш. барои занҳое ки аз варзиш дур ҳастанд, албатта ки тавсияи ман ин аст, ҳамеша ба варзиш бошен, ҳамеша ҳаёти солимро интихоб намоен. варзиш албатта ки инсонро зеботару бақувваттар нишон медиҳад. барои занҳои хонашине ки имкони ба толори варзишӣ рафтан надоранд, яъне кӯдаки хурд доранд, метавонанд ки дар хона тариқи онлайн бо телефонҳои мобилии худ албатта ки ба варзиш машғул шаванд барои саломатиашон, чунки бояд ҳаёти солим пеш баранд. бо занҳое ки имконияти омадан ба толори варзишӣ доранд, албатта ки шароит хело муҳайё аст. дар ҷумҳурии мо толорҳои варзишӣ бениҳоят бисёр ҳастанд, метавонанд ки биёянд. ман ҳамчун мураббӣ метавонам ба онҳо кӯмаки худро расонам. дар оянда хело нақшаҳои зиёд дорам. нақша дорам ки дар мусобиқаҳои берун аз ҷумҳурӣ иштирок намоям ва дастовардҳои хубе ба даст биёрам. варзиш зани фаъолро на танҳо ҷисман устувор ва қавӣ месозад, балки рӯҳашро ҳам тавоно мекунад, иродаашро тақвият мебахшад ва ба эътимод ба худ ва амалишавии орзуҳояш нерӯ медиҳад.
бо заҳмат, сабр ва пайвастагӣ ба машқҳо занон метавонанд мустақил, боэътимод ва барои муваффақият дар ҳама соҳаҳо омода бошанд.